Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы? Бүгін число 24 декабрь 2025 жыл Ноқат Арал мал базарында. Ертеңмененки саат 8-ден 17 минутта өтті. Мына туғандар, бізге қатталыңыздар. Лайктың санын 1000ден ашырайлы. Жақшы ой пікір қалдырып, достарыменен бөлішіп дегендей. Мына туғандар, жер жары уже видео тартқанға мүмкіншілік болып баштады. Сонын қылып тартып шығарабыз. Бізге қатталып болыңыздар туғандар. 65 000 қатталушы бұйырса бүгін болойлы. Сіздердің жардамыңыздарменен. Бұл видеобызда ушул саан үйлер болады жалаң. Мына туғандар. Анан кимде реклама болған болса туғандар, бізге қайылсаңыздар, біз бұйырса бардығын тартып шығарабыз. Машинеңіздер болоу, үй жай болоу бұйырса ардайым қызматтабыз. Туғандар, күн суық, лайкты басып туғандар, үйді жылы пешкен астында жаты, алманы жеп көріп, лайктан тырс етіп басып бізге қатталып туғандар. Неге туғандар? Туман болып, азыр уже туман жазылды, өте қалың туман түшті. Неге? Боз екен, а? Боз бұ? Қанша екен басы? 110? 110 мың боз екен. Базар қанша ба өрді? Сода oldu bu? 15 мың. Жаш қандай екен? Жаш. 4 туа өйім. Екіні туған. Екіні өй. Содаңыздар берсін, а? Шепайсын бағытасар? Қанша өдіңіздер? 87? Өз боз бұ? Боз, өз жалғыз екен, 87 мың бұға өрсат екен. 87 мың бұға беріп ота. Бай кәжі деген. Бай кәжі деген. Жақсы содаңдар берсін. Жаңа açмауы жашы? Жоқ, бірді туған. А, туған ба? Бірді туып тұрады, екіншісін туып атқан боз екен. Боз қысыр. Боз. Боз қанша екен? 150. 150 мың. Базар қанша бағылды әке? 120 мың. Жаш қандай болып қалды? Құсағыда 3-3 бола. Қарындағы 3-ші баласы екен. Ондар лайкты басыңыздар. Күн суық. Азмаз тарсаңада қол үшіп болады. Тұрпақ ерке екен. İşte aynı tutasın. Қанша өрдіңіз? 32 mi? 132 мың, а? Бұл қанша аншы боласың ау? 4 мүстір боға? Қара боз қысыр белгісіз. Olsun bilmiyorum. Sütü var mı yok mu hazır? Sütü. Var. 4 litre sütü var. 4 sağır geç ha? 4 litre sütü varken sağır geç. Boz kısır belgisizde 4. balası ki. 132 min bağ bir vadat ki. Hoş. Olmuşlar kuru üretti. Ya bu canlıların bir günde 6 kilo cemcemeyi sen mi? Özün bağlı tavu. Öyle. Boz beken. İyi mi koy? Yangi boğaz. Canlı boz. Bir aylık, 2 aylık. Az kança verdi? 90 bin verdim. 90 min. Yaş kanday uydun? Yaşı 2 bassa gerek. 5'te Bir 7-8 tutup duran da? Yok 7'te 8'ten 5'te 5 ha? Yo'qlar müydemle aytib qo'ydi negiz. 5'ten ko'p tugan bo'lak. Mayli, bazarim bersin. Aytilishi dol. Dumunu qaran, dumunu videoga O'zi bozorda no'qatdan negizli kamaytiladi o'zi. Bir 2 3 kamaytiladi ol. Onu vadada bilib qoldik o'da, biroq chestniy bo'lgan yaxshi negizi. Assalomu alaykum. Torpaq urg'achi erkak. Erkak. Qancha baho bo'ldi aka? Soda bersa bo'ladi. Soda suraylik hozir. Qancha ekan bahosi? Boğası var. 150 kam var. 150 ming. Qanchasi bahosi ekan bu? Bo'lsa 3-dür. 3 ha? Sodani bersin aka. Assalomu alaykum. Bo'z bu. Qancha ekan?
130 ming kemi bor. Yaşı? 3-sünce 4-sünce var. Bul 100 qayda aylanma gelip qolib turgan köp ha. Jasadda жаңылға. Aha, жаңылға деген. Bozor qancha bağıldı? 108 ming. Жақынле boz bu. 7 aydan o'tibdir. Ha, yaxshi. Sen qancha verdingiz bozga? 112 ming. Yaş qanday ekan o? Masalak mı? 4 tuğup birden da. 4-5 tuğup. Жақынле boz bu değil mi la? Yaxşı olanızları versin. Kaç ekan bağısı? Bereketmesi 163 bin 149 bin. Torpoq erkek urgaçı. Erkek. Erkek. Kaçıncı balası bu? Bu üçüncüsü. Yemo konuda üçüncüsü. Hayra boz plus ha. Kanam bu videoda görüp koyalım. Başka kadar abi. Az qancha baho verdingizmi? 149. 149 ming ha. Yaxshi. 149 ming so'za bo'ldi. Kısıra? Qancha ekan bo'lsa? 145 to'g'ri. 145 ming. Torpoq urg'achi erkek. Erkek. Qanchanchi torpog'i bu? 3-chi torpog'i. Suti borib yo'q hozir. Sütü yo'q. Suti yo'q ha. Boyga. Qayra bo'z qisirgan belgisiz. Bozor qancha bag'ildi? 135 ko'z. 135 ming. So'zangiz bersin aka. Yaxshi beribdir. Suti yo'q dedi. Ochig'ini aytdi. Bo'zmichi? Boz ham bolasi bu. Ha, bolasini oldi ha. Torpog'i urg'achi erkek. Urg'ach. Qanchanchi bolasi bu? Bu birinchi bolasi. Ma birinchi, qorindagi ikkinchi. Suti borib yo'q hozir. Sütü bor 3-4 litr. 3-4 litr suti bor soatgacha. Hozir bozor qancha bag'il aka? Bozor 27 ga chiqdi. 127 ming. Ha, qo'ldan bersin aka. Yaxshi ko'rinar ekan. Biz hozir tumanroq bo'lib, gumburka bo'lib shu bunday yaxshi ancha ko'rinmaydi. Qancha ahvol qo'ydi? 91. Qaysi okun? Je. Üçön? 191 bir oşanda? Torpaqlar urgaç erkek. Mına erkek, mına urgaç ha? Razniye bolası qaysıl? Mına ol be. Ol hocaga deb qo'y. 45 ga to'xtatdik. Ama hala 55 ming. Çok qısqası 191 mingem da. Uyun yaş qanday ekan ha? Yaşı ham qilib o'tib qolibdi. Yo'q, odan o'tgan bu. Odan o'tgan. Tish bosibmi? Ha, onda shu. Bir 5 ta oltin tug'anmi oldi. Yaxshi xodangizlar bersin. Tashkanov. Baykachi degan. Assalomu alaykum. Qancha ekan bahasi? 155 bin. 155 ming. Qayra uy bo'z bu. Erkek bolası. Buna bo'z bu. Yok kısır. Qisir ha? No erkek bolası. Erkek torpog'i. Qanchanchi bolasi ekan bu? Bir erkek mesela. Aha, sütü borib yo'q hozir. Yo'q bu. Qanday deysiz? Sütü borib yo'q bu. Sütü sağlık. Soylik ha. Bozor qancha bag'ildi? Soda bo'ldi bu? 120 qilyapti. 120 ha, buljaq bu. Aha. 120 ming baho beribdi. Qadimgidek, pusatkin giysakda qo'lda ish boshladi ku. Qancha baho oldi? 158 bin. 158. Urg'ach erkak. Erkek, Vogus, buqa. Buqa. Qo'yoq hangisi? Bitta Qanchanchi bolasi ekan bu? Ikkinchisi qornindagi uchinchisi. Qornidagi uchinchisi. Sütü qancha bor ekan? 4 litr suti bor hozir. 4 Shu turishda, Yaxshi. 4. Bo'ldi aka. Berekasini bersin, sodangizlarni bersin akalar.
Geldiret takam söylегенде. Assalamu alaykum. Qanchadan ekan sağlam uylar? 155'ten. 155'ten. Turpaqsa urg'aç erkek. Bunası erkek, bunası urgaç. Mağ erkek ha? Mağ urg'aç. Bazar qancha bağıldı aka? 140. 140 mingdan beri tavı. Qanchanchi baldari bular? 3-chi turpaqlar. Qayda bo'z qisir belgisiz ha? Aha, yaxshi sodamiz bersin aka. 140 mingdan baho beribdir qayda. Ökövünü görümüzlerçi. Şef kaç ekan bazı? 140 ming ota. 140 ming. Turpaq urg'aç erkek. Erkek. Qanchanchi balasi bu? Birinchi olar. Birinchi turpaq ha? Sütü barib yo'qmi? Bor. Qancha? 4 litr. Aha. Bozor qancha bag'i? Savdo bo'ldi-ku? Sıravaçça. Surayli. Savdoni bersak ha? Ömer'in bile vereyim ben. Ali var. Şef qancha o'rtasi? Berasizmi? 160 ming. Turpaq erkakmi? Urg'och. Urg'och. Qanchanchi balasi ekan bu? İçindeki 4'üncüsü. Qayda bo'z ha? 4-chi. Bo'z, balasi tiyo. Sütü barib yo'q bunda, yo'q ha? Sütü yok. Aha. Balasi yotadi, 4-chi balasi ekan. 160 ming bo'lib o'tadi hozir. Niye mal çok Sodanlar ne kadar? Bo'z bakın? Bo'z ha? Qancha ekan bo'si? 150. 150 ming. Yash qanday qo'yadi uyni? 5-sini tugat. 5-sinf ha? 150 ming. Bozor qancha bag'ildi? Bozor 125 kaldı. 125 ming savdo bo'ldi ha? Yaxshi savdoni bersin ha? Assalomu alaykum. Turpaq urg'och erkek. Urg'och. Qanchanchi balasi bu? Ikkinchi. Ikkinchi turpaq ha? Sütü qancha bor ekan aka? 5-6 soatgacha. Hozir qancha bag'i savdo bo'ldi? 59. 159 ming. Ajoyib. Sundu yaxshi uy ekan. Birinchi bor. Jo'sh bu? Jo'shga. Bismillah. Jo'shga yaxshi. Nomerini aytmaysizmi? Yaxshi uylar olsun nomer olib qo'ying dedim. Ben telefon jatka bilbeyim da. Ha, bo'ldi. Jatka bilbeyim. Qanchaga ketdi shunda? 120. Turpaq urg'ochi. Turpaq erkak urg'ochi. Urg'och. Qanchanchi balasi ekan bu? Birinchi turpaq ha? Sütü qancha bor hozir? 3-4 soatgacha. Dersen çıkar, cemberlisen yok. Bunda jaç koyacak. Eng to'g'ri, eng to'g'ri. Yese çıkar, cemese yok. To'g'ri aytasizlar. Yaxshi, berekasini bersin. Şey, pancagan bağısı? 160. Turpaq urg'och erkek. Erkek. Qanchanchi balasi ekan bu? Ha. Qanchanchi turpog'i? Ikkinchi turpog'. Sütü qancha bor? 5 soatgacha. Hozir qancha bag'ildi ekan? Savdo bo'ldi-ku? Savdo bo'ldi ekan. Yaxshi, savdomiz bersin ekan. Xo'sh. Nerede küçük bağ oldu ha? Kaç bağ oldu? Kança? 190. Ne oldu? 190 bin bağ oldu. Turpaq urg'och erkek. Turpaqı urg'och erkek. Erkek. Bu qanchанchi balasi ekan? Birinchi turpaq ha? 190 bin bağ oldu. Sütleri qadimgidek oqib o'tadi. Eti daha yaxshi ekan. Anasının kançası var abi? 75. Bo'pti, 75 mingdan bo'lib o'tadi. Nima bo'lish kerak?
Kaysını bağıltaslar? 75'te ketdi mi? Kaysını bağıltaslar? Ona kızıldı bu. Ha, mına koy kança oldu? Yok bana o. Kança oldu? Güzellik. Mına koy. Torpa urgaç erkek. Erkek. Güzellik mi bağıltat eken ağzına ene bala. Torpa da oşu özün. Teң bol kalıptır. O erkek eken da şoğa. 75 milyon de bol kalıptır. Birinci torpa eken da. Kança bağ oltat? 122. Turpak erkek ha? Sütü kança var? Sütü yok. Sütü yok. Az boğaz bu. Boğaz evet. Evet. Sodağınızları versin yaxşı. Kaç euro koydun? 125 mi? 125. Turpa urgaç erkek. Erkek. Bu kaçıncı klas eken? Üçüncü. Sütü var mı yok mu? Sütü var. Kança var sütü? 6 litre var. 6. Sağır geç. 5 de koyarı la. 5 sütü var eken. 6 çıkmaydı kabrak. Ha. 165. Kança bol? Satıldı mı? Ne bala kança? 270 bin. Torpa urgaç erkek. Erkek. Bu kaçıncı falasken? Onda da 3. Kayda polis boğaz ha? Aha. Pazar kança bağı toda oldu da 155 bir işte. 155 bin. Özünde o. Torpağına berip. 69'ya verdim. Oşanda 120 bir bela oklat kana kıskasa? Ne kança dediniz? 155 dediniz mi? 55. 155. Verdim. 155. Bu 69. 70 de koyarlı. 224 bin bol kulağı. Çok yaxşı ekan. Şef kança verdiniz? Kança? 8. Nağa bu? Turpa urgaç erkek. Urgaç. Bu kançançı baskan eka? Üçüncü. Sütü kança var? Sütü kança var? 7. Anladım. Sağır keş 7 ha buyursa. Otur ya. Evet bu arada. %96'ga çeyip getdi bu. Bayağı 191 oldu. Lazım 196'ga satılıptır torpağı. Urgaç öyle ya torpağı. Torpağı urgaç la. Ha erkek birinci bolası degan. Kımmatırak жақсырақ адағы өтөйлі. Bular boğaz mı? Yaş qanday bo'lib qoldi? Yaş 2 birinchi tuğmalar ekan. Akçalar Cengiz. Qanchadan bo'lib qoldi? 250 ekan. 250 125 milyon. Aleyküm selam, yaxshimi? Bu qaysi kanal bu? Baykeji degan. Nomerinizni aytib qo'ying, taqsir. Nomerim 54 ming. 10 35 15. Noqatlar oldu? Noqatda dag'i uylar var. Uylar var ha? O cho'ng-cho'nglar var вообще. Buqalari ham bor shularning. Yo'q, bu qalar Jalan urg'ach enchik ha? Ha, encha bo'zlar var. 6-7 oylik. Hozir buna ko'm bozor boy berdi qancha berdi? Emi keldim aka. Emi keldingiz ha? Hozir keldim. Yaxshi savdoingizni bersak ha?
Boz mu bular? Ha boz. Çaşlar qanday ekan aka? Onusunu bilmem onun aşağıdan. Aha. Boğazına bilmeysiz mi? Bular yaş qanday qoldi? 4 yıl tuğuydu. Mal 4 tuğu. Bular boğaz qanday ekan? 230 milyon diyor. Özüňiz çıkpaysa hiç kızıl bolbaň. Onday modadan qaldy aba. Pazar bağ berdi aba. Ha? Pazar bağ berdi. Pazar halıqlı vatatım. Pazar satılganda aytan narxımında buldu. Sodaňyz bersin jakşı. Assalamu alaykum. Ben soğuklar jakşyby? Tırpağız kaç erkek? Erkek. Bu kaçançı baskın? Üçüncü. Sütü kança var? 5-6 saat geç. Pazar kança bağıldı? Soda oldu mu? 160. Hadi jakşı. Sodaň bersin ha. Şapan çeken bas. 260. 260. Turpa urgaç erkek. Kaç? Urgaç. Kaçançı balasken bu? Kanlı da 6. balası. Kayra polis boz 6. balası deydi ha. Bazar kança bağır soda oldu mu? Canı Soda bunday ha. İşte maliyette ben mal öldürüp hemen öyle. Buna kimden eken? Bizden eken. Ha sizdenmiş hep. Turpa erkek. Turpa erkek. Kayra polis boz bu. Boz o. Kaçançı balasken bu? Mansı 4'üncüsü. 4, karındağız 5. Bu ne degen mal paradoks? Simental. Simental ha? Original simental. Original. İşte joğun jolpulu ekan buraga jakşı. Kança bun boğazı ököv? 150 soda. 350 ming ha. Bazar kança bağıl toda oldu mu? 180. 280 ming. Jakşı. Turpaqtında putular joğun. Kança ketdi? 175. 175. Turpaq erkek urgaçı? Urgaç ekan. 175'e satılıptır. Assalamu alaykum. Qancha ekan bag'asi? Ha? Qancha ekan bag'asi? 280. 280. Turpaq urgaç erkek. Urgaç. Urgaç. Qanchанчы balası ekan bu? Birinci. Birinchi balasi ha bu. Qayda boz bu? Boz. Bazar qancha bağı ver soda oldu mu? 230. Qancha? 230. 230 ming. Ha, yaxshi. Tuğanlar, mынау ушинтип буйруса видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайктардан басып бизге катталып коңуздар. Allah razı olsun баардыгыңыздардан. Анча-мынча кемчилик болсо туура түшүнөсүздөр деген жакшы ойлойбуз. Мына ушул жерде багып ошуну тартып коюн даган жыйынтыктайбыз. Torpaq urgaç erkek. Urgaç. Qanchанчы баласы ekan bunda? Bu 6-7 6-7 ha yaxshi. Ochiq aytdingiz biroq. Az qancha bağı oldu? Soda oldu? 175 ming. 175 ming yaxshi. 6-7 balası da ochiq aytdi. Maşallah sütü 20'dan kam berip aytdi-ku.